Hello manan, iti Tunggal Maysa. Kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. So magmamanungal daw, tibilangan, Paskwa manan, papagayam. Ti surat ngayon tayo ba sa kani drama itakot manipod kani pagayam tayo adjuna sana pudpudno anagan. Ngamsak pa'y nakablawan tayo pa'y ni Sir Rafael Guiduti Columbano. Belated happy birthday kan ni Dante Velasquez idi December 1, kan ni Dave Nathaniel Velasquez idi December 7, from Imelda Velasquez. Pasensya ta medyo naladaw ti kablaaw tayo papagayam. Kan hilomat kan ni Rodi Cortez. Kastoy man di surat ni Pagayam Juna. Dear manang biyanang, aday digayim ko, kadalak kan mismo akarubak. Ngam nabayagan nagyanday jay Manila, ta nagnegosyo da iti asawa na. Kat idinagawid dan, jakon makaid na. No apay akasta tinakunak, iso ti istorya kan ka. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Ay, hinakman gumatang iti bulilit, tayo so ti sidaan may. Uray hap kilo laan. Juna! Ha, ada nang awag itinagan ko. Asino nga ta? Juna! Kumusta? Ha, Ela, si Kadita? Wan! Ala! Apay, di nak mabigbigan. Ala, apay nga mo daw ka. Kan, nagpatatu ka iti kiday mo. Kan, naglabasit mo tanday tanangisit nga bibig mo. Nagpalip-tatu ka. Ala! Tila'y bagbagamot. Lapis na ang tinyugad ko dito yung kiday ko. Kan naglipstick aklaan. Pimo daw ka pa yan. Kat nangis-ngisit ka mat idingam siya. Ay, kat gagangay na ata nakakulungak batla ijay pagtagilakwan mi ijay Manila. Jak maininitan ijay. Oho, imposible Jak mamati ila. Ha? Ay, oh my ka. Tain taag merienda. Libre kang. Ay, aguray ka. Agsubli kayo malang ijay Manila. Saanan? Inla ko minti pwesto mi ijay. Agsubli kaming dito'y lugar tayo. Kasta aya. Ang ala, intaag meriendan yun na. Ilibre ka. O, mangan kan adyo na. Kitkitaan nakmatlatan. Unay matday tapa ng mingming mo kanya kon. Kas ano kat, birbiro kak dagijay kurad mo idi ditatangad mo. Awam matang. Kan apa nga agpay sungapin mo daw ka. Imposible ang sabon lang day ta. Oho, jackpot yan. Sabon kan lotion, Juna. Kan kasi iti imbaga, sa anak amain initan ijay Manila. Sa anak arumrumwar ijay pwesto. Oho, nagpatudok kan samat iti pang papudaw. Imposible Ni, apay aya di nakpa dyan, friend. Kan imubing ka pa'y. Siguro, ada tumtumaram nga agpaubeng. Sika talaga, tila ibagbagam. Ay, mabutengak lang nga agtumar-tumar dita. Prutas ken nateng na esemak ngamin iti kakasta. Oho, nga ta. Wen, ay na, saan man atila damdamagam, Juna. Mangan takit din. Adamot us-usar akrim iti ropa ken sabon. Dagitala ti usar ko, awanen ti sabali, Juna. Nagawin magayam da ilagayim mo dito lugar, te bakit? Wag, inlibre nak iti merienda di kalman. Anya mo di inlibre na? Halo-halo laang kan may sanga siupaw. Ha? Una, mamangan mo dyan nginaan mo't a restaurant, tinaparan yaw. Una, ngamadlaw mo't nga niyan anay na lang di kwartana. Takitak tay logan da. Tay nangina klase ti logan da jay. Bran nyo siguro ginatang da dyan niya. Tamadlaw mga barbaraw. Awan bibiyang ka? Kan, damag ko nga gipatakder da kano iti balay da. Kan mini grocery da dito lugar tayo. Ay na, talagang masinsodan yaw. Hey, amo pa'y no naggapgapuan na ti kwartada. Nagrigat ti agsasaukat. Baka naggapo iti dakas ti kwartada. Ay, napayakasta ka mo, Juna. Negative amin na pampanunutan. Kagpay sumay. Amom ayan no naggapuan ti kwartada. Tapay nga bigla bimaknang da. Kaya napigsa atin negosyo da Manila. No napigsa, apay nga rog na pimanaw da ijay. Sige man. Awang kanong arog kadwa ni amang na dito, oy. Nang runa kayo nakapsutan, taka na yung ngagsakay.
Ado ti bakra nga pag-alaan iti pangbarwin no rasaw. Na, unay ay. Ay, apay nga tangapin mo daw dayay nga ila. Kat nangis-ngisit mo dayay idingam siyak. Ay, anya nga tati inaramid na. Nagpa-injeksyon nga ta iti pagpapudaw. Wano nagdigos nga ta iti gatas. Wano, ay, anya nga ta. Rabing Juna. Sumanaraming kapayla dita. Umay kakagita ta maturog ta. Ay, maturog ka kadidita. Kapay niya po, Trimak to'y kiday ko, tapi muskul manan. Sapay pumanulbos ka maturog talaga ruday. Na, ata nag-lipstick pa ay. Ay, maturog ka man dita. Bye-bye, anak. Napimpinta sa malatangam ni Ela. Kano sigod nga pangit day jay. Ngam apay nga tanga pimintas mo taon. Anya nga tati inaramid na ijerupa na. Birbiro kag ti pimintasan na. Kit-kitaak pa'y no nagpatangos ti agong. Ngam kaslasaan mo Inakman ki di gayam agpakulot inton bigat. Njak itulok nga napimpintas day jay nga ilang am siya. Hanan to nga maartapan ti kinapintas ko day jay. Imbobing matjagay mo ang nagkapoy jay Manila, Juna. Una, tada kwarta na nga pagpaubing na. Simiksi pa yan. Una, ta nagpakutong. Kun awan mo tay naglawa api kas itirupa na. Nagparito ki day jay. Pati jay bibig na, impatudok na day jay. Tapno agbalin nga kissable lips. Ngam, mamadlaw nga na-repair jerupa na. Mabiit man lang, Juna. Apaya kaslad aguram kinila. Di mo't gayom mo day chay. Da kayaw tagkuy-kuyog iday. Ideya, tahan pa'y nga limastog. Ngam tatawa na, naglastugan. Naglastog nga. Nakasingsing patupay. Singpat kitib Apay, adda maday ngay naramid na ken ka. Adda basol na ken ka. Awam mo ki day, ngam jak maklon nga pimintasan. Kano na pimpintasak ngam isuna. Na, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Juna. Adda pa'y ati umun nga ubeng iti kasta nga ibagbagam. Basta jak itulok nga napimpintas ngam siya. Isu nga inak agpakulot. Ay na, saan mo abagay ti kulot, tanangisit ka, kanbasit ka. Ad-adda pumandek ka, nukulot ti buok mo. Anya matikas na nga istalyon, nana. Anak dak, ngam uyawon dak. Ay nanak ka, saan ka nga uyawon, ibagbagak laeng ti agpaiso. Papukisam kit dit atid dag abuok mo, tapno umubing ka. Manjak, kulot ti kayat kaw, jak kayat ti unat. Napananmanan ni Juna Ruday. Ay na, napan nagpakukaw na nang. Anya, ay nakitak tay naka-offer alalaban na. Idi payla na minsan nakalman dagi jay. Oh, kano busy di anak yaw. Busy nga. Busy nga agpapapintas Agsasaro no ti paparamid na. Nagpakulaw. Hindi kwan, nagpapisyal. Sa ita na pa man nagpakukaon. Hindi, amaw no niya sumarunong ay paramid na. Anya. Hindi na ngamin kaya tagpa, tiwitipak na nga gayim na. Di na ito lawak nga artapan da. Kano lumanusyon nga uray rabi ay. At ginatang na whitening lotion. Kaya suti pulpulagi na jirupa na. Ay, bagbagaan man di asawa amruday. At ang amin style na adi na kaya ti agpatew. Nasakit ngamin tinagam na. Tapay ka no apimintas di sigod analaad agayim na. Nalaad ayamo ni Ella, kat sigod mo't anapintas day chay. Wangaro da. Muri na lang iday. Iso saan unay anadlaw ti pintas na. Ngami tatapin mo daw akarimwara di pintas ti rupa na. Banag, asan akayat ni Juna, tadi nakayat ti maatiwan. Wow. Agpaiso ti kunayaw nanang. Sabali da diyang asawa. Naapang! Nauyaw, kinada mo palpalangwad na nyon. Wen, amo kon day tanga ugali na. Talaga palanggwad day jay. Nga oray awan mo, ti maipalpalanggwad na. Iso asaan na bagay ti bumaknang. Ta sigurado ako maro ti kinalastog na. No pumintas ti biyag na. Ay, bagong kulot manan, John, Sa bali manan nga style na kulot mo, Nagdadakkel ti kulot na idi. Ngam ita, nagbabasit man.
Bagay ko laang, Maria. Anya, mataawag mo? Kat isumit, Maria. Tamariyo nga ro ti husto anagan mo, day. Maria. Ay, Mary ko naman, tanabang banglo. Kat bagay ko ka dito kulot kaw. Medyo lang. Ni Ella, bagbagay na jay kulor ti buok na si ka. Anya mo day jay, kasla aglat-latay. Uy, saan nagbayat tupay? Kan nakita mo dyan many grocery da? Wow na wow si ka. At dan pagkatangan tayo ti kompleto ala ko, Kan, pagpaarami da ka na ti bakery da. Anya? Ay naasinsado dan. Adon ti negosyo da. Kan nagpintasan di balay da. Ditakan. Ay, papanamon ngay! Shh, oy! Durubab mo day ta Mariyaw. Ay, makapasurun dagiti ipupos ni ila iti FB na. Awan la ka, picture da iti asawa na. Anak kasusweet da. Ay na, masurunak. Pasikat at talaga da ito nga ila. Mapana man ki di iti balay da. Sika magayam ti asawa ni ila. Agayam kayo gamit ti asawa? Wen, idi. Awan ka di pa'y anak yu kini ila. Ay, awan pa'y Jonah. Nabiit kami pa'y ngamin ngagdendin na. Ngam nagkasar kayawn. Wen. Kasta aya. Sa bagay, adam kit di ibagbagada nga analmentat ta. Ah? Ada ibagak Ngamhan mo nga ibagbaga kini bakit mo nga imbagak niya, Ardel. Nay, anya doy ta? Nagsikog idi nga balasang. Ha? Amom day ta winuhaan. Nay, sana? Ngam promise mo hamo nga ibagbaga nga siyak tinang ibaga kanyam. Dapat akit imbaga na kanyam tinapalabas na. No nagsikog. Ayan tin, sikog na. Awan, naalisan iday. Ah. Wen Ardel, ay sos. Jak kayat ti agsao. Ngam agsisinukat idi ti boyfriend na. Amok day taa, tanagayam ko garod. Amok amin nga inararamid na. Ah, Saan lang nga may sa tinagbalin nga ex na. Taluda. anya? Ngam jay laang may sa tinakasikog kanya na. Ardelanay, ayan mo. Ay sige, mapanakon. Baliwan tanto ti agsarita niya. Sige, panawan kan ito'y arubayan nyo. Oy, amom ngay, Mariaw. Gimatangak di bikiri da ila. Nabanglos mo di lako da tinapay. Anya? Kasano na bangles? Naramanak. Nag-alsam. Madlaw nga expired. Kat, imbagam kumaan. Saanon? Taba ka ibaga na nga padpadaksek. Anya? Hayawan da kitang agasawa. Patayon da tayo akalugaran da. Talakwan da tayo itinabanglas amakan. Imbagam kumaan, tapno amuda. Saan nga road? Taba ka ibagada pa'y apadpadaksak isuda. Anya? Pati jila ko da nga dilata. Expired mo lang. Anya? Ela, apay adi ka nagbalin nga anis kanya. Awan kinapud no dagita nga indandanon daken ka. Ay napanang dadaal dalaang kanyak dagita nga indandanon daken ka, Ardel. Siyak kumatipatyam. Kan asino tinang ibagakan ka iti kasta. Tagsasango tayo atal no. Diag pa'y sulang ti bagam ha. Mapakawan ka, basta agpudno ka kanya. Palso amin dagita nga imbagbagada. Grabe mat day tao no asino man day ta. Panang dadaal dararamidan na. Mangagkumot itay na ilakan ti asawa nang agsubsubag iti parangan, da bakay? Ngarud kundi pos iti FB na. Sweet da nga agasawa. Ngam kanayong gayam ti panagapada. Diyak mga minangag ti pagapapaan da. Tamabain na nga umasidan. Diyak to pa'y tinaltalyaw ita. Angim, ay namadlaw nga agsubsubang da. Ay na, ijay FB dalaang nga sweet. Ngam ti personal, kanayon da nga agapa. Saka aglibi tinagayad. Masuruna nga rod. Kasta ti sweet couple, kanayon ti panagapada. Na minsan mula na po utak ti panagsubang da. Ay na, masigurado ako nga agsasaro noon ti panagapada lakay. Uray po utam to'y kunak. Narabyang ka man asimang po na. Nangalaman di tabado maun. Gatang kalagatang iti baro akawis mau. Sapay madlaw anak nina. Apay pangalalam ti gatang mo ay kadagita. Pati tabag mau, nay. Barbaro manay. Ala.
Kung diminisker ka mo tayo. Ay na, di ka kaagyaman, tasiksi to'y asawam. Ay, pangalala mo, iti pagpapapintas mau. Ada nang sponsor ka dagita. Kasi na, Gayem ko di abroad. Di kan agdamag, tadi mo amamu dayjay. Nini, makadkatlawa ko na. Diyan lagtagtagar iti tamaw. Hanggang nadlaw ka, hindi ka na ayaw na pa nagpabarom iti gamit, mau. In libre nga ro ti bisprin ko di abroad. Dagulit ka mga asawa. Nay, very sweet naman nandito picture da. Pus-apus mo da ito nga ila. Masapul pa ila kanuma nga ipus na tiki na sweet dang agasawa. May sama dagiti agkum comment iti pus na. Puro sana ultima basam a comment. Inakman manan kasarita di asawa ni ila. Kinapudno na. Dandan ni pinikot ni ila ti asawak. Ngam saan at tinutupan nila kay ko. Namin adun asinulisog na ti asawak. Ngam saan ay Sige, manlugo. pay. Padaksan nakpay, Jonah. Ha? Nay, kunak man no kunam arimwar ti asawam Ardel. Imbagak lang ti kasjay, tapno nawaya kalatta amang padakes ken kuana. Ha? Amo kun ti ugalim Jonah. Manipod na gidanon ka kanyak iti kontra iti asawak. Nagdamdamag akon iti maipapanken ka kadag iti karuba dito eh. Ket agpapada ti ibagbagada. Talaga man nagpadakes ka ken chismosa ka. Nay, Okay lang ang kanya. Nga uray istorya amin manipod poon aging ga iti murdong ti may papan iti kinatao. Basta agpayso kumalang ti bagam, Jonah. Di na kumamot padaksen. kwa? Ayan ti ebidensyam kadag iti pamadakas mo kanyak. Ipakita am, Jonah. Kwa? Sige, dita kayon. Mga ibabaing kamay. Apay ay ha, di mo may ikat, tikas na ugalay. Naglaing kang agpadakas iti pada mataw. Bakit ano kan? Di ka pilagbalbalay. Ruday. Apo, tao po. Junan, nandiyan ka ba? Ay sus, aglumungak. Ibagang maawanak lakay. Di mo paspastrakan dito'y balay day taatao. Apay, sino ka magsar? Ikaw, sino ka? Kino ako ang asawa ni Juna? Ka ikaw ngay. Ako din asawa, Juna. Nya! Sabi niya dalaga siya eh. Hingi ng hingi akin, pera. Madami na siya nakuha sa akin. Ay, ganaon. Meron pala siya asawa. Kaya pabayaran ko lahat na utang niya sa akin. O anya, napanan. Pimanawan da di alakay. Ala, ako kusam amin nagargari mo dito balay ta pumanaw kan. Ha? Sumurot kan iti lalakay. Nay, saan ko alalaki day jay? Isula ang tinagkursunada kanyak. Ngamjak tinutupan. Nga uray at dadag ito yung pamanagnak. Kitam dagiti ladawan nyo ha? Ha? Huh? I-delete mo da kita. Madurmang ka man kita ha? Kapo iti itsura yung adwa dito yung ladawan. Ruday, pakawanan na kuma. Nailaw anak lang. Ay, pumanaw ka? Diyak kahit tiyak kabil iti babae na iso pumanaw kan. Tapno saan ka malawanan? Ala, pumanaw kan? Pinapanaw nak nga rod ti asawa kat manipod iden, jakon sinukon ni Rudy iti balay me. Ininiinot ko mat binayadan ti inututang ko iti lakay anak relasyon na. Pinadas ko ti nagsubli iti balay me, ngam talaga din akon inawat ti asawa. Kat ita, agmay sa akon ngagbibiyag, kat ti panaglaklakok iti barbecue ti pangalalaak iti pagbiag ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Juna. Alaa pagayam, Juna. Ano sam nga apitan, dagiti bunga, tinaramid mo. Anya nga road, kat no talaga di nakan kayat ti asawam, di mo mabalin nga ipilit ti bagim kankwana. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam, Juna. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script,
kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan advance Merry Christmas kada kayo. Amen. God bless you all.